Bon, watatna mama mmocha beno ha. Obezati betanme solo mambia yi na ndingi ya bancha lumputu ha. Betke solo liao na betke solo na ndingi ya betmosia. Mambia ya kulunchi ya quartier ha. Betulaben mambia petit ya quartier na kulunchi ya quartier. Betala kitinya ntete ya kitinya zole. Betala kitinya tete, kitinya zole, kitinya tatu, kitinya iya. Ha? Andre kitinya ya tanu pe betu salaka, betu salaka. Donc mambi ya grand ya quartier na petit ya quartier yake mambi ya muzingu, grand ya quartier kana kutata manaka na kusala kisale yani, ha? Kisale yani. Na kumwangisa, kubingisa petit ya quartier. Yanke tout pe babanche yani yinke tuadisi bwale ya petit ya quartier. Bon petit ya quartier kena ba lupangu ke ya kote ina ha kena kusimba yani na lupangi yake na kote lupangi ya kote ya beche ya kibobi yake mfumo yani pona kusimba yake na lupangi ya mukele yake mwa petit yake leo yake mwa mfumo yawa yinke na kacha mambi ya mayuya yani peke na kacha mambi yake banyo spaka na kusimbaka leka quartier benza mambi bon benza que pas pour ça pesa bansemono na grand quartier bansemono na jambi ya mbongo baba sa même grand quartier na kacha ba mambia kubaka ba mbongo kuna tulana ba inzo nini ke bumba ba mbongo ina ba inzo ni ke bumba ba mambia mbongo benza ba mambia ba inzo ina donc singe ke na mbongo nge ngemo ko tulana kacha inzo ina ha bena boal benza net ba mwa ba inzo ina et na mambia mayele ya kimya mundele na sinya mundele ngelen bouger mbongo yange yini kila kacha inzo ina ngelen fisa na inzo ya bwala ndama mutimbe tika fisa ba mbongo na beto na beno ikeni na bwala ha parce kuna kuona na ba inzo ina ke fisa ba mbongo me yake pena ba inzo ni ke bumba mbongo kisala bake ni ina me nzila ina ke sala ke baba ka mbongo kufisa na bwala ndama na singa mundele baba saka grand quartier na kacha mambina batu bako yake mambia beto mosirika yao betke basisinge na kati kuna bansemu ya kaka ya vanaka no ba compagnie bet nyosu banana kacha beno na boile ya beno ba compagnie ba nyosu na ba compagnie ya boile ya beto na lupangi ya mukele ba compagnie ya lupangu ya kote ya bete kote kibobi yake mfumu ha ili vanaka na kacha lupangi ya kona kache ba compagnie ba salama mumbungu na mwa coin ya coin lupangu ba mefungula mwa ligablo ha ba ga mefungula mwa kiosque ha ba kaka kena kulamba ba gâteau hein ba beignet binenge bukala ba beignet ba compagnie ya kaka ba ni kutekisa madia hein ba kutekisa ba nsak madeso ba kutekisa ba kisulu na mfumbu ba kutekisa ba ngulu mako ben me comprendre ba kutekisa ba mbalpinda ba kutekisa ba nguba ba kutekisa masangu ba kutekisa ba nguba mo ba vera ba nguba ya ba na mutindina do ba compagnie na ba nyoso ba me kotna mambia bao na mambia ba ke kuna zona mambia politique ba nisokota ba mezo dono Samo grand quartier kana kubula leke quartier donc beto kete kisa beto dave na kacha lupangu na lupangu ya grand quartier donc ba yispa me basika bao na kacha lupangi la mena misala ba yela grand quartier meso ko oh ba misala makai samna kulosu mungu ya beto sam tibe tanja na lumea ya kufuta ba yike salama be luyalo sam tiba banche beto kama na kacha lupanga beto yo awa len ku dia dave maje ya bao tokuno mwa douter ya bao mwa doulin ben me comprendre kudia gari hein ben me tour gari me tour moi maza gari me funa tadama benza va bien fait nel me vive mambia gari benza gari no hein gari ba ke salaki au na bankaba ayake mutinda donc baba chakura kati oh do baba chamunu baba hinke lala na moi ponte mutunga na kwe lupangina o moi ba locataire banimina len gude deve gari aba do tout moi gari na gobla me tout moi maza le doit même na complice na dola peut nous gude ba mambina ben me tout moi gari na kacha goble ben me tout moi maza ben me pomper douleur nega na kutabe kao nek dimpa ki diatulu na ber na kachi quoi ben me blender ba bifubu vinen me koda na on fi je comprends donc voilà donc et on a moi en parenthèse parce que même kaka le fait que cela là va toujours faut que tout le monde sek na kati parce que il y a que façon que zonza pe ne va pas chabeto donc
grand quartier qui comprendre que babandiaye baka na sos kulosa moi mbungi ya beto moi ni kusoma mbongi ya munu na wa compagnie bani la mama bagato na kwa lupangu bani beurre mampa bani tula moi bampa bao na ba savoka bao hein ku texana babata moi 100 francs babata na kisumuni ave donc il faut fouiller ça bata munu satu grand quartier maison que bon il y a que membre ben maison ça ben que basket ben lupangu ya munu il y a que problème ben basket ben leba me basika le grand quartier met tout le mao mais ba compagnie aïe muke sele quelque kuma ba compagnie il y a lupangu il y a munu oh non grand quartier que pas oh grand quartier oh yeah grand quartier grand quartier mais tout que oh ba compagnie me kuma compagnie lupangu ya munu mais compagnie mo skiva nakawa ya que côté nyosu ba lupangu nyosu kele ba insi nyosu kele ya que texaka moi mampa mitu mwangom na kati hein ba mitu parfois mwangom na kati ba mitu na moi bandunda na kati ba mekangwa di mpaina hein ben me comprendre et ya que na nsangu moi compagnie on que kalinga bambala ben me comprendre ya que kalinga ah batata mama bambala beti e bin que zabaya ya bambala beti e compagnie que kalinga yao un que kalinga me textile benia quoi et ben me tunu ko dia kun ban que zola yao ba metuna moi tomate na kati moi tomate même pas comme écrasé ba metuna ba ah petit la ketchup ben me tala batata donc compagnie là pendant moi na 800 et quelques il y a ba inzo yin que texam moi ma diaina na lupanga grand quartier mais ben me basika mutu me bingisi beno mais ya me kuma compagnie ya lupanga mun yani mbaki na compagnie on kama moi qui dimbe yao kama netu moi M marqué parce que songa mama hein mais na grand quartier mbaka qui dimbe ya compagnie na yani me balune ya mutu grand quartier bon donc ba mi mpepe bao ina wale kukanga mpuna na leba baka misiku bansemoni ya bana manyima grand quartier meso ba mi mpepe venye et que basika wave quoi donc grand quartier na kilumbi ya tatu ya lumingi ya me kena kulutai lumingi ya kana mansa bubi ya ke ilumbi ya nsamwadi quoi lumingi ya na lumbi ya tatu lumbi ya ntete ya lumingu lumbi ya zole lumbi ya tatu ya lumingu grand quartier me kusaba nzonzo mais nzonzo ina yimzo na kayil ke nzonzo ya kokoko kognitadi nzonzo ya dame donc grand quartier me kutulba ya meso bon na mambia na lere mo tula benye bagage ya munye ben nyonstu ba compagnie ba boile imbi ba lupanga imbi ni mutina ngana bokleba ba lupangi ni keso le lupanga ni mutini al maskara bokleba amiso benjos ba lupanga ben kota na mambia ya nsemono na kusos kutunat nsemono na beto na kusos kuteles boile mun bagage ya munye ben ke bankusuma yao na mbongi ya beto ya awa benza que na système ba international baka suma yao na mbongo ya lupango mbongo ya vie ke na kota lupango ya beto ni basala nyonso donc les ben que les ben que ça ba pituloi bagas ba wolo ba mesala na bien ba international kusuma ya na mbongo ya vie ya kibobi ai ke na kota lupango ya beto mais nyonso tu ben que sumaka ntangu baka sumaka mwandandu ya mbongo batki sumaka sama mesume na mbongo ya bao hein na mbongo ya bao ba banque ya bao ke talaka mam nyoske salamana le na inza ya vimba singa me flisi mbongo na bwale kaka tonga mesungu kima na bwale kaka na mbongo ya bao yeba kusuza dola fo ba banque ba zaba ele ba banque ba ke zabaka na luyale ba ke zabaka bake bakamwa kitini ya mbongo ngeme filisa bake bakamwa mwa kitini ba matabisi ya bao kivanda kuna nilike sala kubole baba na busina batatamna kuna suma ba binduki ya ngolo kufuta ba mbulumbulu kuna salabu bandi kuna yibaba bimvwama ya bampangi na babole bampangi kuna mwangisa babole bampangi kufua kwa bole bampangi kusalama yuya kudiatabe tuntang nyoso kunata mfululu bidilu manyongo kukuamisa ya mpipa nyantangu ya ler nyoso na kati ya babwala ya beto binmetala batataba donc on a tiré sens que système ya benina ya kutekisaka bimvwami ya beto matai de beto ya ntalo busina
ina tata nzambi kuza kutula na isi ya bantoto beto na mbongo ya beno yake salamu diave muke ban kutekisha au na mbo benke ban kusumba yao na mbongo ya betu hawa ya betu mosi bemwe tala batatana bame mwangana bame kumnet billahu bame kumwa betu saleno mbongo ya nswal kipobe mba kumpepe yani kuna na mbanzi ya kotea ba Pompidou kuna petit abitine ke banana boile na lupangi ya mukele yani mba kumpepe na lupangi nzonzo ya nswal yani kumona bake bokila ampange bahu ya kotea bahingo na lupangi ya kotea bahingo yake pena lupangi moske kuna lupangi kotena ya banti ya Japon ina je ke bana kipobe ke bana kotea lupangi abete bali kona losa vrai ki ngundi ya nene na lupange bao na bavile bazoli ina mwangsa bao mbame kuwa ba camarade ça na mambi ya mbongo mais on a comprendre donc bame kumkundu banswalo bame kumasosola banzonzolo kaka bako baono banzonzolo yayi yame kumna ntangu metu kwa na muzingi ntete ili mwaba babimvuka baniko na kusalama mwaki mvuka na kimvuka yame kutana na kusosu kusala net basar kintwadi na kwa nwanis ba mpangi mais gros ya quartier kepe na kimvuka yani benzaka kamaradi yani petit ke bana Korea zulina yani peke na binguni ya kukuba bancha Afghanistan ba peke na binguni ya kukuba bancha Inde ba peke na binguni ya kukuba donc ba boal mingi bancha Iran ba peke na binguni ya kukuba ben metala donc na lere mga tubla benye bancha Gandhi ba mpeme ko nsumba mafuta ba ya ndobe na mbonga gros ya quartier donc lere beta tubaye awa yake na kuningana ekonomi mokuma tengu beno comprendre batata la mama grand quartier me vana netu mwa mfumu yani me comprendre mezana baka oben kanisa kama wana kizoba ni fasilite tuona bamboshi kana kuenda kiboki ya Kenya kiboki ya Bakara paka na salabu gangster paka na salaba binyemo naba mindele sana kutatana okutulbet na kata Luvunu na kata Mpasi na paka na salaba binyemo na bimvwa me bet ba Congo paka na tati ba Congo ke bazoba batata mama mambia nyonso yake mansaka ka na mama bingundu grand kateka na manisa mambia ina mambia bingundu ina bani tuba bakuwave yalme kwenda alika kusala yao yalme tuliba uti yili kukota muke damen bangutu ya kore wawa yalme tubilba yao banyo sikila kukimaka baba kuma kuna zona kana mwa bakwa oui yalika bingundu bakoma c'est tout même bomba yeli ya grand katena bingundu ina ikona na ntini ya mbang ina in bakele na kutalwe mo grand katema yibia na bao kasi ba mo si bakana kulimana na kutunga bingundu ya market mais nous comprendre yakana kula kisiki wala kena kutabuka na bitini zole inza ya mvimba kena kutabuka na bitini zole muti make tubaka ti mfumu ya mambia ya ba energie ya inza ya mvimba mitu bono yakabane membote si babantu bankutekisa ba mimvwa bao na bambonge ya babwali bao non ba solve que grand quartier tekisa na mbonge ya mais est-ce que ni ba que quand grand quartier mbamboko nzondietie samedi grand quartier tatama na kutekisa na mbonge ya kibobe kana kutala panga beke you don't comprendre bahiyo pemitu to beto pemitu ke sumba bima beto na mbonge ya beto mosi grand quartier mezo beto mendima na ntanga beto na tubayai yani kana kuforcer no banyosu bancho lupanga ya kuteketika ke vanana kwa sumba mambi ya bagazi na lupanga ya grand quartier na mbonge ya grand quartier yake hiki ili wake kwa sosu kusumbi yao baka sosu kusumba mbongo ya grand quartier na babinzo ya nene ili ke basama mbia mbongo na kacha lupanga ya grand quartier ili ke kumisa ekonomi ya grand quartier na zulu e yani ke banku diate bao yani ke luti babu sina e banyo spaka na kubwa kasi babantu ili ke vanaka na bole ya Pompidou na balupanga kote bakena na mayindi ya bawa bakena kukanisaka ka na bimvwa mayindi katoka na ntoto ya bandombe ben me comprendre nikuna besina tubaka na bantwenya ke yai ke le bueso ya bantwenya nyonso ina ke vanaka na bwale ya bandombe matene ntalu betkena yao beto mpe yai ntangu na beto na kutelama ya kubaka matadi kubaka lance pierre kubaka jonga kulanda banki ya politiki ya Luvunu bahini kena kutatamanaka na kukangisa beto singa mutine babi meme bahini me kangamaka na nzila ya banki ya Pompidou to ba banki ya Lupangu ingena kutaba kina kuzungula Lupangu ya banki ya Pompidou donc beto na beno patata na ba mama mambi ya grand quartier fuya tatan kupesa ndwenga
mayela na betu bakongo betu kena nzila ya mbote mambi ya betu kena kuonaye ke mambi ya bingundu kaka bingundu ke kujidika mambo ya betu na kubasa kubumba toto bakongo kuvutula lulende ya bakongo kuvutula busina ya bakongo kuvutula buzitu ya bakongo na kati ya bantoto ya bao na bimvama ya bao na bantu ya bao bema kuwa matale na ma bika tata nzambi tata na kubumba beto kaka na bilungu ya kukwiza abu pia bika bankoko kutatamana bakusimba ngolo nyamba ya maza yai etata nzambi yani usitatama kutuarisa mutili yani kutuarisa yao na bilungu tanu yai mekuluta na babima betu meku kusolola beno tuba na bao mambo ni mambo ke banaka na mbatukulu na nsukuno yake mambo ya bingundu baba mekona kusala baba binyemo na magazi ya luango samba kutatango pesa yao na bamindele ina ke banaka na bwala kote ya mfumo ya mipelo ya luvunu samu bao mfumo ya mipelo na bantu ya bao ya bizunga nyonso ya bwala ya mipelo na bola ya Pompidou batatamna kusimba bao bambosi bantu ya isi ya nzenza na kimvumu ya luvunu ya mayuya na bimvwama ya beto nyukula wetena tuba na bakongo ya luvunu mutino bankondi bankata bayina nyose na kati ya mayuya na kutatamna kubumba bimvwama busina ya bambosi na menga yina kwa kutana ya beto bakongo beno nyonso beno zaba bayintu ya beno kevanda ya kukwanga yao na kati ya bantoto ya bakongo na ntangu na musiku ya bakongo kwa kubwakura yai ni ntangu na beno na kuvumbuka na kukota na kati ya watu ya Noa sa beno kubakula ti watu ya Noa nina kwa kubumba banyonso watu ya Noa nina kwa kupesa lusaku muno na babantu watu ya Noa nina kwa kunatabenda bantoto ya kutunga inza ya mona yina betu na tuba federation ya kukuba ya ngolo ya bakongo na kati ya lutumu ya bamfumu ya beto kuna na luango tata tikaya zinga ya ntete tata makoso ya tano kuna na nyadi tata birangi kuna na bwenza nana ya lekumu ya mikaya pongizi set munu kuna na mpanga ya lutumu ya tata kai batona ngulu ya mote betu ke tata na kuma kokoko konglitali kokoko konglitali kokoko konglitali taka na mlungu kwa kuiza atona ngulu ya mote abu pia